ku bantu basanzwe bazi umurwa mukuru wa Liban, Beirut. Nta kabuza uyu munsi wawugezemo ntabwo bawumenya, by'umwihariko mu majyepfo yawo, kubera ko muri aya mezi make ashize inzu nyinshi z'uyu mujyi zamaze guhinduka amatongo bitewe n'ibitero Isiraheri irimo kugaba muri uyu mujyi. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheri Yoav Gallant yavuze ko ingabo za Isiraheri zirimo zirakora byose zishoboye kugira ngo zisenye burundu umutwe wa Hezbollah w'abanyalibani uterwa inkunga na Iran. Ntabwo ari ugusenya uyu mutwe mu rwego rwa gisirikare gusa, ahubwo ni no gusenya ibikorwa remezo uyu mutwe wifashisha hirya no hino muri Liban, by'umwihariko mu murwa mukuru Beirut. Uyu mutwe uherutse kohereza drone zo kurasa ku rugo rwa Minisitiri w'intebe wa Isiraheri Benjamin Netanyahu. Gusa ntabwo uyu mutwe wabyigambye. Kuri iki cyumweru igisirikare cya Isiraheri cyarashe agace kitwa Daye, ni agace kari mu majyepfo ya Beirut. Ahangaha bahasenye zimwe mu nzu z'abaturage. Gusa abayobozi ba Isiraheri bavuze ko icyo basenye hano ngo ari icyicaro gikuru cy'ibiro bishinzwe ubutasi muri Hezbollah. Hano ngo haguye abarwanyi batatu ba Hezbollah, ndetse ngo Isiraheri yasenye ububiko bw'imbunda. Isiraheri ivuga ko ishaka kugaba ibitero byo mu kirere igasenya banki yitwa Al-Qad Al-Hassan. Iyi ni banki ya Islam yo muri Liban, bivuga ko ari itera inkunga Hezbollah. Ni banki isanzwe iguriza abantu nta nyungu batanze. Ibitero bya Isiraheri kuri Liban byakajije umurego kuva mu kwezi kwa 9, biza no kuvamo iyitwa ry'umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo mutera nkunga ukomeye wa Isiraheri mu gihe Iran itera inkunga Hezbollah na Hamas. Kugeza ubu ntabwo iyi ntambara iragera ku rwego rwo kuba intambara ishyamiranyije ibihugu ngo Isiraheri ivuge ko irimo kurwana na Liban cyangwa se na Iran. Gusa ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 10, Iran yarashe missile ballistique zigera ku 180 kuri Isiraheri. Mu bisaha n'isaha hategerejwe ko Isiraheri ishobora kurasa Iran cyangwa se ikica umwe mu bayobozi bakuru ba Iran mu rwego rwo kwihorera. Amakuru ariho ubu ngubu nuko hari inyandiko zibanga zivuga ko kwihorera kwa Isiraheri kuri Iran zagiye hanze, zatangajwe mu binyamakuru byo muri Amerika, kandi bikanavuga ko zahererekanijwe hagati y'ibihugu by'inshuti za Isiraheri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi nyandiko ninde wazisohoye? Ubundi zirimo iki? Tubahaye ikaze. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite Mike Johnson, yavuze ko Amerika irimo irakora iperereza ku itangazwa ry'inyandiko zibanga zivuga ku isuzuma rya Amerika kuri gahunda ya Isiraheri yo gutera Iran. Nibyo, Isiraheri ifite gahunda yo gutera Iran, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zatangiye ibikorwa byo gusuzuma uburyo Isiraheri izakoresha mu gutera Iran. Amakuru avuga ko izo nyandiko zatangajwe ku mbuga za internet mu cyumweru gishize, ndetse zisobanura amashusho y'icyogajuru agaragaza Isiraheri yimura ibikoresho bya gisirikari mu kwitegura gusubiza igitero cya missile cya Iran cyo ku itariki ya mbere muri uku kwezi kwa 10. Izo nyandiko zanditseho ko ari ibanga rikomeye, zahererekanijwe mu ihuriro ry'ibihugu bitanu bihanahana amakuru y'ubutasi, ihuriro rizwi nka Five Eyes, rigizwe na Amerika, Ubwongereza, Canada, Nouvelle-Zélande na Australia. Igitangazamakuru cyitwa CBS News nicyo cyabitangaje. Ibi bihugu bisanzwe ari inshuti zikomeye za Isiraheri, banasangira amakuru y'ubutasi. Byaba bineka iyi nshuti yabyo ariyo Isiraheri. Isiraheri imaze iminsi isuzuma uburyo n'igihe izihorera kuri icyo gitero cya missile Iran iherutse kuyigabaho. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheri yaburiye ko kizaba ari igitero cyica, kidahusha kandi gitunguranye. Amakuru avuga ko izi nyandiko ebyiri zigaragara ko zitirirwa ikigo cya Amerika cy'ubutasi bushingiye ku isesengura ry'amashusho n'amakuru ajyanye n'ahantu NGA n'ikigo cy'abanyamerika cy'ubutasi NSA. Ni inyandiko zatangajwe ku wa 5 kuri konti yo ku rubuga rwa Telegram ifite aho ihuriye na Iran. Birasa naho rwose Iran ifite amakuru yibanze arebana n'uburyo Amerika ishaka kwihorera. Mike Johnson uyobora inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite,
ku cyumweru yabwiye CNN ko iri tangazwa ry'aya makuru y'ibanga rihangayikishije cyane. Ati hari ibirego bikomeye birimo kuvugwa, hari iperereza ririmo rirakorwa, ndetse ndaza guhabwa amakuru kuri ibyo mu masaha make agiye kuza. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika bizwi nka Pentagon byasohoye itangazo byemeza ko byamenye amakuru ajyanye n'izi nyandiko, ariko nta kindi byayavuzeho. Ibyo bigo bya Amerika bishinzwe ubutasi n'umutekano bivugwa hamwe na leta ya Isiraheri ntacyo baravuga ku mugaragaro ku itangazwa ry'aya makuru y'ibanga. Ibitangazamakuru bya CNN na Axios nibyo byatangaje bwa mbere inkuru kuri ayo makuru y'ibanga. Aya makuru yongeye kwemeza ko Amerika ineka inshuti yayo ikomeye Isiraheri. Ni iki kiri muri izi nyandiko mu by'ukuri? Inyandiko imwe muri izi ikomoza ku bushobozi bw'intwaro kirimbuzi za nucleaire za Isiraheri. Amerika na Isiraheri ntabwo bigera na rimwe bemera ku mugaragaro ko Isiraheri ifite izi ntwaro, gusa bisanzwe bizwi ko izifite. Amerika na Isiraheri bavuga ko bidashoboka gukoresha intwaro nk'izo mu gitero icyo ari cyo cyose giteganyijwe. Nibura habyaramenyekanye ko Isiraheri idateganya gukoresha intwaro kirimbuzi kuri Iran. Wahoze ari umutegetsi wo mu butasi bwa Amerika yabwiye BBC ko ritangazwa ritatangiye uruhushya cyangwa se ritemewe rishobora kubigerageza byo gushyira ku karubanda ingano y'ukwihimura guteganyijwe Isiraheri iteganya gukorera Iran, kandi ngo birashoboka cyane ko bigamije guhungabanya uko kwihorera kwa Isiraheri. Aba bategetsi babwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko Amerika irimo gukora iperereza ryo kumenya niba aya makuru yaratangajwe ku bushake na maneko wa Amerika cyangwa se niba yaribwe. Bishoboka ko byakozwe binyuze mu kwinjira mudasobwa ibizwi nko guhakinga byaba byarakozwe na Iran. Izi nyandiko ebyiri zigaragara ko zishingiye ku makuru y'icyogajuru yabonywe hagati y'itariki ya 15 n'iya 16. Iya mbere ifite umutwe ugira uti Isiraheri, igisirikare kirwanira mu kirere gikomeje imyiteguro yo gutera Iran, ndetse cyakoze umwitozo wa kabiri munini. Ibi ni ibitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Iyi nyandiko ivuga ku mikoreshereze ya misile zo mu bwoko bwa balistike na misile zirasirwa mu kirere zoherezwa ku butaka. Inyandiko ya kabiri ifite umutwe ugira uti Isiraheri, ingabo zikomeje imyitozo y'intwaro zikomeye n'igikorwa cyo mwibanga cy'ibiguruka bitajyamo abapilote UAV. Urebye byanze bikunze bigamije igitero kuri Iran. Iyi nyandiko ivuga ku ngendo z'indege nto z'intambara za Isiraheri zitajyamo umupilote. Ku wa gatanu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko asobanukiwe neza ibyo Isiraheri iteganya gukora. Umunyamakuru yaramubajije ati waba usobanukiwe neza ibyo Isiraheri igiye gukora ubu ngubu ku gisubizo kuri Iran n'igihe mu by'ukuri icyo gitero gishobora kuzabera? Bwana Biden arasubiza ati yego. Umunyamakuru ahita amubaza ati mushobora kubitubwiraho? Bwana Biden atoya, ntabwo nabibabwira. Aya makuru yo Iran yaba hari ikiyaziho? Minisitiri w'intebe wa Isiraheri Benjamin Netanyahu avuga ko no mu nzozi atarota acika intege cyangwa se ngo ahagarike urugamba rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ya Hamas, Hezbollah n'abauti bo muri Yemen, imitwe iterwa inkunga na Iran. Mugomba kuba mwarumvise amakuru avuga ko inzu ya Bwana Netanyahu yatewe n'indege itagira abapilote cyangwa se drone. Bwana Netanyahu yahise aburira ko umuntu wese uzagerageza kugirira nabi abaturage ba Isiraheri azabibazwa bikomeye. Mu mpera z'icyumweru gishize yanditse kuri X, yahoze ari Twitter, ati ni ikosa rikomeye cyane kuri Hezbollah, igikoresho cya Iran, kugerageza kunyica jye n'umugore wanjye. Yongeyeho ati ibingibi ntabwo bishobora kumbuza cyangwa se kubuza Isiraheri gukomeza intambara. Ati dufite uburenganzira bwo kurwanya abanzi bacu kugira ngo twiyubakire ejo hazaza. Ibiro bye byatangaje ko indege ya drone yari yerekeje ku rugo rwe mu mujyi witwa Kaisaria mu majyaruguru ya Isiraheri ku wa gatandatu. Netanyahu n'umugore we ntabwo bari mu rugo icyo gihe,
kandi nta muntu n'umwe wakomeretse. Iran ivuga ko Hezbollah ariyo yagabye icyo gitero nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Iran, IRNA. Ambasade ya Iran muri Loni yaragize icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa Hezbollah muri Libani. Hezbollah, umutwe washinzwe kandi ushyigikiwe na Iran, ntacyo uravuga kuri aya makuru. Iki gitero cyabaye mu gihe Isiraheri yitegura kwihorera ku gitero gikomeye cy'ibisasu bya misile balistike biraswa kure giherutse gukorwa na Iran ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 10. Minisitiri wa Isiraheri ushinzwe umutekano avuga ko igitero cyayo cyo kwihorera kizaba gihanitse, gitunguranye kandi kizaba cyica. Igisirikare cya Isiraheri IDF kivuga ko drone 3 zarekuwe ziva muri Libani, imwe muri zo igwa ku nzu irayisenya. Ntabwo bavuga niba iyo nzu ari imwe mu zigize urugo rwa Minisitiri w'Intebe, kandi ntabwo bagaragaza ibyangiritse. Ikinyamakuru Axios cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanditse ko iyo drone yarashe ku nyubako ya Minisitiri w'Intebe kandi ko ari igitero cyakozwe na Hezbollah. Ku isaha ya 12:19 z'igitondo ku wa gatandatu, IDF, igisirikare cya Isiraheli, yasohoye itangazo rigira riti mu gihe gishize indege 3 zitagira abapilote zinjiye mu gihugu cyacu ziturutse muri Libani. Ati nta muntu n'umwe zakomerekeje. Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli asanzwe afite inzu 2 mu mujyi wa Kaisaria ni Yerusalemu, kandi akunze kuba muri Beit Agion, inyubako ya leta i Yerusalemu icumbikirwamo Minisitiri w'Intebe. Ubu ngubu birimo no kuvugururwa. Bigaragara ko iki gitero cyagabwe giturutse mu birometero bigera kuri 70 uvuye ku mupaka wa Isiraheli na Libani. Mu kwihorera, igisirikare cya Isiraheli cyatangaje ku mugoroba wo ku wa gatandatu ko cyarashe ibisasu bigera ku 180 muri Libani. Nubwo Hezbollah ubwayo itaratangaza ku mugaragaro ko ariyo yagabye icyo gitero, ni igitero cyabaye nyuma y'uko ku wa 4 Hezbollah yasohoye itangazo rivuga ko yinjiye mu cyiciro gishya kandi gikomeye muri iyi ntambara. Ikibazo gihari ni ukumenya niba iyi ngiyi ari intangiriro y'icyo cyiciro gishya. Nyuma y'ibi byose, ubwo inkuru yamenyekanaga ko indege ya drone yarashinzwe ya Netanyahu, benshi mu murwa mukuru wa Libani bahise batekereza ko umujyi wabo wa Beirut ushobora kuraswa mu kwihorera kwa Isiraheli. Mu gihe benshi mu banyalibani barimo baseka, abandi nabo bishimiraga ku mbuga nkoranyambaga uburyo iyi drone yashoboye kuva muri Libani ntishobore kubonwa na za radari za Isiraheli zo kwirinda ibitero nk'ibyo byo mu kirere, ikagenda ikisekura ku nzu ya Minisitiri w'Intebe. Benshi bahise bavuga ko ahubwo Hezbollah ikwiye gukaza umurego mu kurasa ibisasu nk'ibyo ngibyo ku hantu h'ingenzi muri Isiraheli. Uburakari bwa Isiraheli kubera iki gitero bwahise butuma Isiraheli isuka ibisasu ku bice bitandukanye bya Beirut. Twigeze kuvuga kuri banki yitwa Al-Qad Al-Hassan. Ni banki ikomeye muri Libani. Iyi banki bivugwa ko ariyo muterankunga ukomeye wa Hezbollah. Ngo baha Hezbollah amafaranga menshi ikoresha mu kugura intwaro irashisha kuri Isiraheli. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize, Isiraheli yasabye abaturage batuye hafi yaho iyi banki ikorera muri Beirut kuhimuka bidatinze, kubera ko rwose ngo Isiraheli yiteguye kurasa iyi banki bakayisenya batitaye ku kuba ipakiyemo imitamenwa y'amafaranga cyangwa se zahabu. Kubera iyi mpamvu, ku cyumweru mu ijoro abaturage babarirwa mu magana batuye muri Beirut bahunze ingo zabo mu gihe urusaku rw'amasasu rwumvikanaga hirya no hino mu nkengero z'amajyepfo, nyuma y'uko ingabo za Isiraheli zavugaga ko zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku mashami yose y'iyi banki. Ibi byarushijeho kongera ubwoba mu baturage. Abatangabuhamya babwiye Reuters ko babonye umwotsi mwinshi cyane wirabura uva mu kirere cy'umurwa mukuru Beirut nyuma y'ibisasu bigera ku 10 byaharashwe ku mugoroba wo ku cyumweru. Aba batangabuhamya bavuze ko inyubako iherereye mu gace ka Shia gaherereye mu nkengero z'amajyepfo kahindutse amatongo, kandi abantu bo muri ako gace ngo barahunze mbere y'icyo gisasu. Uku guhunga niko kwatumye nta muntu n'umwe uhitanwa nabyo.
iyi banki ya Al-Qad Al-Hassan isanzwe yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ifite amashami 30 muri Beirut, arimo 15 aherereye mu duce dutuwemo n'abantu benshi kandi ku bucucike bwo hejuru. Ibiro ntaramakuru by'abanya-Iran IRNA bivuga ko ibisasu 10 Isiraheli yarashe kuri iki cyumweru. Ibyinshi byari bigambiriye iyi banki n'amashami yayo. Ibi biro ntaramakuru byanavuze kandi ko hari igisasu cyaguye hafi y'ikibuga cy'indege cya Beirut, aho abantu benshi binjirira baje muri iki gihugu bazanye inkunga z'ubutabazi ndetse n'abatabazi ubwabo. Ndetse ahangaha ni n'ahantu hanini ho guhungira ku bahunze intambara mu majyepfo ya Beirut. Amashusho ya AFP yerekana umwotsi mwinshi uzamuka hafi y'ikibuga. Amerika ivuga ko Al-Qad Al-Hassan ikoreshwa na Hezbollah ikaba ishyigikiwe na Iran mu gucunga imari yayo. Itanga inguzanyo na serivisi cyane cyane ku bantu batuye ahantu imitwe yitwara gisirikare ikunzwe. Byemezwa ko muri rusange imirwano yabaye mu burasirazuba bwo hagati kuri iki cyumweru yahitanye abantu 87 haba muri Liban ndetse no muri Gaza. Isiraheri irimo irarwana mu bice bitandukanye. Hari intambara isanzwe irwana muri Gaza, aho irwana na Hamas kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Ukongeraho n'indi yo mu majyaruguru barwana na Hezbollah. Uyu mutwe wa Hezbollah ubinyujije ku rubuga rwa Telegram kuri iki cyumweru wavuze ko warashe ku birindiro by'ingabo za Isiraheli mu gace kitwa Rosh Pina kari mu majyaruguru y'icyo gihugu. Igisirikare cya Isiraheli cyatangaje ko ibisasu bigera ku 160 harimo 70 byo mu bwoko bwa rocket ari byo byarashwe na Hezbollah bivuye muri Liban, ndetse bimwe byabashije gusamwa na systeme y'ubwirinzi ntibyagera ku butaka bwa Isiraheli. Uruhande rwa Isiraheli ntacyo rwatangaje ku bijyanye n'ibyangijwe n'ibyo bitero cyangwa se niba hari ababiburiyemo ubuzima. Ibitero bya Isiraheli kuri iki cyumweru byakomeje muri Liban, aho byahitanye abanya-Isiraheli bagera kuri 3 nk'uko leta ya Liban ibyitangariza. Abasirikari bishwe n'ibisasu ingabo za Isiraheli zarashe ku modoka y'intambara bari barimo mu gace kitwa Nabatiye kari mu majyepfo ya Liban. Ibi bitero bya Isiraheli byo mu majyepfo ya Beirut bibaye nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ashinje Hezbollah gushaka kumwica yibasiye ahatuye ahitwa Kaisaria muri Isiraheli. Ibi ngibi twabivuzeho mu kanya. Gusa Isiraheli ikomeje kunengwa na benshi, harimo n'abayobora ibihugu bisanzwe bishyigikiye Isiraheli muri ibi bitero. Dore impamvu bayinenga. Ku itariki ya 10 muri uku kwezi kwa 10 ibisasu bya Isiraheli byaguye ku birindiro by'ingabo za ONU ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Liban, UNIFIL. Ni muri iyi ntambara ikomeje gushyamiranya icyo gihugu n'umutwe wa Hezbollah. Ni ibisasu byakomerekeje abasirikare 2 bakomoka muri Indonesia. Icyakora nta musirikare waguye muri icyo gitero. Liban ibarizwamo abasirikare ba ONU bagera ku 10,000 n'abasivili 800 babafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Ubufaransa bufite abasirikare 700 muri ubwo butumwa bwahise busaba Isiraheli gutanga ibisobanuro, mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaganye icyo gikorwa ukavuga ko kurasa ku birindiro bya ONU bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yahise avuga ko Isiraheli ikwiye kubaha umuryango w'abibumbye kubera ko mu 1948 uyu muryango niwo wemeje ishingwa ry'iki gihugu. Isiraheli ikomeje gusaba abaturage kuva mu bice by'amajyepfo ya Liban bakerekeza mu majyaruguru mu rwego rwo kwirinda ibitero simusiga iki gihugu kirimo kugaba muri ibyo bice byiganjemo abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah. Iki gihugu kandi gikomeje kurasa ibisasu mu murwa mukuru Beirut, ndetse no mu ijoro ryakeye ibisasu nk'ibi ngibi byaguye muri Beirut. Ingabo 10,000 za ONU ziri muri Liban zituruka mu bihugu 50. Nta muntu n'umwe uzi uko ibi bintu bizarangira.